Ebusuafo Abayiwa Rosemond Alade Brown eye na wotwe etwembesi na wotwe mi de esumedru na court de verdict to no so won koda bedwefie for 90 days tese no eni agina nude picture we post here 2020 June wona ne ba bemu a 7 years mpenifo ante wase a wo mode no kogina court no ebusuafo ye sentence no amanfa wodo ene wo ba ponte be pa chodman ma tese celebrities de no mododo na the petition akọ wo mo sensan anenia no mo de ekọ akoto mampani anim se be ya wo hu abawe mobo na court sha wa hye se won koda bedwefie 90 days 90 days no wo mo mode ana tese wo mo entrensan na mpo asotwe bi krampo wo mo fa foforo bi no entity wo no ene ne ba no entem emma no na ase akwet se de ensema ekọ edi ehim no ama enhan bi abeto wo bai a wo ye social media celebrity me kire Ekuapem Polo ama han bi abeto no so ama ene de no lawyer na tese wodi nanim de no ekogina Accra High Circuit Court eka ne nsem bi ema no na me etimi aye na dom asre de ache na ama ene wetimi grant bail de ama Ekuapem Polo no nya no pending appeal wo mo de akoto the criminal court 2 division and so ye high court Accra High Court on nti na tese 90 days prison term na ye de eto no so no ne wetimi anya bail ye he nim se obefi prison abefie na tese appeal case no so koso na tese ofifie ene be ko he appeal case no so na tese ko si se honom so no ye beti gina ye wo ho no na tese ni freedom emu na wenya no na ebusuafo asemye akoye asemde wo amanfo a wo mo edo na asum se se wo mo sufre na se plea hodo a wo mo de ko abonti no akoka judge na kuma wo hu se se fata se apo ni mu krampo no obetimi nya no fa hu de no asan na chi de abafie san se fiti aseni nya no mu ni se sentence a Accra High Court de eto no so no na tese nya ni papa mu a bone odi no sumwom na so enchen so se enu nti no ne ba na wa bre no ho ahye no ni e be sa tete ono akula no entem na de ekonia no akwa tese de Ekuapem Polo yi han ya ehre wono so no be ye mwa kese de ma no ye ni mfetete se de nyama wodo a wa ye no wota ye for trend se na be ya wo bedi din na tese wetimi akonkan na ejuma wo ye se hania woton no so etimi nya marketer amanfo ni beba ho na tese ono so etimi nya kakra na wo ne beyin ne busua wo so etimi edidi na enti na tese amani e beto no ebie kwan kese pa de man because in same way assess edi ehim no international bodies ahodo na no mato ma no egu ma aka wonsem tese Nigeria memu celebrity tonto dike be ka wonsem ebie mu nso no wono ankasa na yonko a wonya no Ghana ha Cardi B ono wo abrochima mu USA man no so be kasa fa wonsem punishment de ato no so no too harsh ma tese French countries be ahodo be extra reporting issue Italy so report ikopie mu one of them newspaper na tese asema enkese nka ebubu no ense no ma tese is ka celebrate crowd enka no kombiem no akwete se onhan bi na apie no so ne wo hye yourself na nia na tese amanfo a wo mo airport wo nia ma no kwapo no amanfo bi so wan say obi a kegu no so se enka yanka ne hye yensi ne kwan every social media sense na wotimi dwa no ho de to abonten na de jania na tese de bia da wo twemfoni obeso obi ehun so wonu nie ne body nie ne tunie ne pokuwa ne sisusu na tese akodi sign pepe so we na tese asema to na obi asa ka pacho amana na tese asema eba no asema ya asem den kunimdie de ekire pa ede ma no na ne nia mu no na bedwe fe eche no 4 days krampo mai hu 1 week pomba na so enipa bi o metime fu mu kra ya adoye de ama no busafo nya asem ketua okoye begin 5 days ye mu no busafo amanfo wo mo adonate ede ama no me sha asekra ede fi Aisha Modi ni kudodo na eni na she last Stonebwoy Stonebwoy ne fan ne favorite fan and answer ne best fan wono ni kotokwom sika 2000 Ghana cedis sika no 20 million se bosumu biara no wode be ma akula no ne nana Ekuapem Polo ne maame na tese wode ahya akula no na ebie mu so no fi prison ba asase so da ho twa no enu echi no so na danfo DK bi so hya ase wo ye campaign di mobile money account to abote so obi bia odo Ekuapem Polo pese wo mu ane ba no kwan bia so no
Onfa sika entum no onfa support no no yete se DKB ba point abekeka abo nipa bi abaso no no Stacy Martin so ka won se shopping befu kese bi pa akoya makla nya asem ketwa asadi ska pay so dia ma na se ekapin polo wa do for pa na se nsem wakoso nia no wo nkofo mu tan na chi a ebere bia wo mu ejina edi abo na nyinti no na han ya pia ne api ya amakwan se se ye mbeli na ne wo be fie na se enkudimdie nkwani je kwa fekra na wo be ye nyama kese ewo oman na dia be de se na maka emi ehso se be ni je e de mamanfo bi mu so de e be hwo mabufo wo be hwo mabufo no o be kasa wona kosi so me kasa won de na atima G8 ense ma beto dwanye ene da so ni nti mo mmodin a na momfa ehwo adwentre embeso yen ewo your comment section ho na ebie mu so no mon share video way on all the social media platforms na mo ye ne sa na mo sa follow yen ewo ye social media platforms Instagram na Twitter so at @TooMuchGH_, Facebook @TooMuchGH. Musum for mu nuaba na ama owuso bomodi ane subscribe se wo subscribe ya nyame adoma ye be sa ye di ehia bem makra mu nua.